Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje Astrologija na temu mundane astrologije, znači Astrologija 2024 mundane teme. Prva mundana tema u ovoj godini gde je očigledno demaskirana cela ova sprdačina koju mi imamo, ceo ovaj cirkus koji ja zbog svima znanih razloga nazivam cirkus Musliju, jer imamo cirkus Colorado, cirkus Medrano i cirkus Musliju, to je cirkuska politička scena Srbije, cirkuska finansijska scena Srbije i naravno nije više cirkus nego parodija na ivici horora nacionalne scene Srbije. O čemu se radi? Radi se o tome da je jedan čovjek mimo svih ovlašćenja, ali u skladu sa njegovom genetikom prigrabio svoju apsolutnu vlast u ovoj zemlji, naravno u skladu i sa genetikom većeg dela Srba, čiji je dupeuvlakački i dupelizački karakter nas vodi kroz sve ove decenije preko Tita, Miloševića, potom one budumente petooktobarske pa do sadašnjeg satrapa cirkusa Muslija vodi nas u probleme. Znači, što bi rekli seljaci, kakva svinja, takva mast, kakav narod, takva vlast. Prema tome, da bi bilo bolje, mi moramo postati bolji. Međutim, ovo se zlo toliko ukorenilo da ovde bez Božje intervencije se očigledno neće završavati ništa. Omiljeni mesec za Božje intervencije bude često mart mesec, no ima ovde nekih drugih intervencija koje su daleko ispod Boga, mnogo bliže đavolu, a vezane su sa briselskom i vašingtonskom hobotnicom, te sa londonskim prestolom Luciferovim koji ovde jaše već vekovima na ovom terenu. Dakle, ovo pred nama, ova karta koju imamo jeste karta cirkusa Muslija, gde vidimo jednu vrlo interesantnu stvar, da uoči Solara već imamo revoluciju Marsa na njegovom mesecu, a nakon Solara imamo revoluciju Saturna na njegovom suncu. Što će reći da oba malefika, znači zlomisleće i zlodelne planete i planete koje ukazuju na zla dešavanja, pokrivaju njegova svetla. Mi znamo da se u astrologiji koriste 5 planeta i 2 luminara. Zašto se odvajaju planete i luminari? Zato što su Sunce i Mesec po automatizmu nosioci snage, vitalnosti i života. Dakle, kada imamo u nekoliko karata za redom kombinacije malefika sa luminarima, posebno konjunkcija, znači zašto konjunkcija je bitna? Zato što od konjunkcija počinju nove karte revolucione, dakle, revoluciju Marsa na mesecu imamo jednom u 2 godine kod cirkusa Muslija, tako da oni prvi videoklipovi koji su bili kada sam se odlučio da progovorimo o mundanoj astrologiji u javnosti, bili su vezani za dolazak prvo Marsa na mesec, potom Saturna na mesec. Od tog momenta je počelo njemu da se izvlači ćilimča ispod nogu, što reče jedan profesor sociologije davno, dr. Dragomir Drašković, izvanredan vizionar koji je svojevremeno jedini zapušio usta jednom od otaca cirkusa Muslija, Šešelj dr. Vojislavu, znamenitom članu Hrvatske obaveštene službe koji se pretvara da je Srbin. I tada mu je još, naravno, kao iskusan čovek izvukao ćilimče ispod nogu, pa je to ostavio negde u istoriji političkih debata kao jedan vrlo bitan faktor da se svakome može to omaći. Međutim, ovde imamo nekog mnogo jačeg i moćnijeg, a to je sudbina o kojoj planete i pričaju, te približavajući se momentu kada je Mars uoči Saturnovog dolaska na mesec, jer malefici rade zajedno. Mnogo puta je Mars njemu išao preko meseca, ali malo puta je išao Saturn, znači sve to vezano. Kada je do toga došlo i kada su bile te revolucije Saturna i Marsa na mesecu, počeo je njegovo urušavanje. Na sličan način je počelo urušavanje crnogorskog satrapa Mila Đukanovića, ali očigledno da je dole narod imao mnogo više energije, snage, hrabrosti i mnogo više materijala među opozicionim strankama da se iznedre neke 3 političke grupacije koje su mogle da se nose sa ondašnjim satrapom. Kao što rekao, kakav narod, takva vlast, mi ovde očigledno imamo jednu opštu sprdačinu na političkoj sceni, no o tome ćemo malo kasnije kada budemo objašnjavao kartu, u stvari kada delimično budemo objašnjavao kartu naredne mundane godine koja počinje 20. marta, ali sad se i dalje bavimo kartom vladara. Ono što je meni lakše sa kartom jednog vladara umesto sa kartom vlade i ostalima je to što u demokratskim državama imamo problem čiju kartu uzeti kao referentnu, jer tu imamo
i vladu, i premijera, i parlament, negde i predsednika. Međutim, kod nas je to sad, evo, zahvaljujući, što bi rekla Ana Brnabić, zahvaljujući predsedniku Vučiću, mi sad gledamo samo jednu kartu, jer ovo sve ostalo je baš i bozuk najobični koji ne vredi ničemu, znači jedna dubulomenta poltrona koja ničemu ne služi da se napuni svoje džepove, tako da nam je, hvala predsedniku Vučiću, olakšao nam je da gledamo kartu cirkusa Muslijua i da znamo šta će se ima desiti. Znači imamo ono što bi se u žargonu reklo gašenje svetala. Gašenje svetala može biti na više načina, može biti na način da na toj pozornici će pasti određena zavesa i ono više neće biti glavna zvezda, do toga boga mi da se bukvalno ugase svetla i da nastupi mrak, a vidjet ćemo, ne bi da budem crna ptica zloslutnica više nego što moram, ali s ovim planetama ja bih recimo dao ostavku na mesto predsednika, otišao je prvo na dobar pregled kod lekara, pa u banju, pa na antistres terapiji i ostale stvari, što mu zdušno preporučujem, mladi čovek, greota je, da taj cirkus se ugasi pre vremena. Svaki život je bitan kakav god bio i kogod bio, naravno. I koliko god nepametno on vodio nas, on nije kriv, mi smo mu utrpili to u ruke, da se razumemo, i nismo znali da ga oteramo odatle kad je bilo vreme, kad je već izgubio kompas. No, šta imamo ovde? Ovde imamo jednu vrlo interesantnu kombinaciju. Imamo, znači, osim toga što imamo Mars na mesecu, osim toga što imamo Saturn na suncu, imamo ascendent karte solarnog povratka u znaku lava i samim tim u celoj ovoj godini koja će biti pred njim imamo fokus na konjunkciji Sunca i Saturna koja se već desila, što znači da odmah prilikom rođendana već stupaju problemi na scenu. Problemi su naravno stupili još pre rođendana, tako da sa čim su problemi vezani? Vezani su sa 9. kućom sa inostranstvom. Mi smo naravno sebi dozvolili još jedan put u istoriji da budemo nečija kolonija i da ovde razni gaulajteri upravljaju sistemom, ambasadori kao što je to američki Desperados, cowboy i gangster Christopher Hill, te ova cijela banda ostalih ambasadora koji se ovde mešaju petlju. S jedne strane to loše po nas, loše po naš obraz i loše po naše ustrojstvo državno. S druge strane, kad pogledamo šta smo mi ovde izabrali da nam upravlja, pa moraju da imaju neki nadzorno-kontrolni organ, mislim, kako god se to zvalo. Tako da, mislim, mi se nalazimo i Čekića i Nakovnja, sve nam je jedno s koje strane udara, ne valja za državu ništa. Ono što imamo ovde, imamo Jupitera na MC-u, karti solarnog povratka, koje liče na održanje vlasti i očuvanje vlasti, ali Jupiter je legalnost, ne može onda podnese da ima ulogu koju mu Ustav propisuje i koju mu zakoni propisuju, a očigledno će morati da ide u pravcu te uloge, zato što upravo Mars u karti solarnog povratka kvadratira Jupitera iz karte solarnog povratka, gde je naravno sve to umešano preko meseca i preko svih tih odnosa koji se tu dešavaju, te je prikazano da Mars dolazi iz 7. kuće karte solarnog povratka, odnosno iz kuće otvorenih javnih neprijatelja, tako da je cirkus Musliju pod velikim pritiskom. A šta će biti dalje sa tim pritiskom? Prvo će nam objasniti ove druge karte koje imamo u igri. Druga karta koju ovde imamo je karta upravo Marsove revolucije na mesecu, znači vidimo da se nalaze na istom stepenu. Vidimo da su tu opet Saturn i Sunce u znaku MC-a, znači u znaku vrha te karte, što je opet potiranje svih kvaliteta, i naravno imamo mesec u Škorpiji, koji se odvaja od južnih skala i koji govori o opštem stanju i opštoj situaciji. Znači, mesec je uvek kao signifikator karte, 70% svake karte definiše mesec. Znači, Marsova revolucija na mesec natalni i mesec iz karte Marsove revolucije, koji je vladar ujedno ascendenta karte Marsove revolucije, znači vidimo taj ascendent ovde u raku, što odgovara ascendentu i samog Natusa i smatra se karta vrlo bitnom, jeste slika problema. Slika da već od 1. marta on ulazi u ozbiljne probleme koji, gledajući po prirodi stvari, sa konjunkcijom Marsa i Venere u 8. natalnoj kući, mogu biti vrlo vezani sa pritiskom, kardiovaskularnim oboljenjima i sličnim stvarima. Pride što su Saturn i Sunce vrlo blizu, a znamo kad se Saturn i Sunce nađu na istom mestu da je to koruptivno dešavanje, iako Sunce spaljuje Saturna i po Sunce, odnosno da je to kontakt Sunca ili svetla sa malefikom, tako da ponovo imamo situaciju koja vrlo asocira na kardiovaskularne probleme, ali kako je Sunce atribut vlasti, asocira i na vlast.
Stoga cijelo ovo durma koju imamo sa letačima zmajeva, koju on pokušava da iskoristi za sebe, da opere Nestorovića i reciklira ga za još jednu upotrebu, pa kao eto, visoko moralni su oni, pa neće sa Nestorovićem, mu se pocepala partija i cijela ova televisa prezenta koja liči na špansku seriju i koja je počela danas, prosto govori o tome da se on i dalje bori i ko prca da zadrži tu poziciju koja je njemu vrlo bitna iz više razloga. Međutim, ono što sleduje i što je ozbiljno remeti sve te planove, to će se vidjeti iz karte koja je vezana za novi ciklus godišnji, odnosno za 20. marta, ali već ova prva karta govori o tome da kako 8. kuća, kuća tuđe smrti i tuđeg novca, a mi znamo kakve se sve priče ovde po ulici, po kuloarima pričaju, neke teme će biti vrlo podstaknute vezane za slične stvari. Takođe, situacija koju je Zapad vešto uradio kinjeći svoga slugu Cirkusa Musliua, a kinjeći one momke koji su pokušali da se bore za Kosovo, jeste stavljanje Milana Radojičića na poternicu, što za cilj ima da unese pometnju među njihove redove, da dovede do konflikta i sukoba. Već je to više puta oprobani recept koji je bio i za vreme Miloševića rađen, znači prosto Zapad ga je potrošio, on je priznao Kosovo, jedino neće da prizna da je priznao Kosovo, nije ga priznao de jure jer nije potpisao niko priznanje Kosova, a i ne mora, ali ga je priznao de facto tako što je od 2013. do danas banderu po banderu, travku po travku, maslačak po maslačak, drvo po drvo, ogradu po ogradu, sve predavao njima u njihovu nadležnost, tako da prosto stručno je isključio mogućnost, kao naravno pravnik, vrlo je dobro znao šta radi, ali je isključio mogućnost da se tu bilo šta bitno uradi. Jedina šansa je bila da desnica pritisne vlasti, da se usvoji rezolucija koja bi se Kosovo proglasilo okupiranom teritorijom i stvar vratila mnogo pre 2012. čak, ali naravno i tu dejstvujući preko mnogo zbunjenog Boška Obradovića, koji je toliko zbunjen da nekad pomislim da je jednostavno odigrao dobru ulogu i svakako svog omiljenog džokera Milice Avetnice, znači nije on avetna nego av zbog slogana i zbog logoa ove stranke, prosto je razbucao desnicu. Sa druge strane, u tome da razbuca desnicu je vrlo pomogao zarđali satrap, odnosno Dragan Đilas, koji je gledao da uništi Vuka Jeremića kako bi bio jedini tu i dao je prednost dežurnom glupanu srpske opozicije Pavlu Grboviću da lupeta gluposti. Evo zašto danas gledao, tu je taj skeč, taj loš skeč kako on priča kako će, eto, za Boga, Cirkus Musliu sa ruskom proksi strankom u kojoj su NATO general, u kojoj su američki i engleski đaci i saradnici Military Intelligence Section 6 engleske službe, da za Boga, eto, pravi rusofilsku politiku. Mislim, ovo stvarno, na što ova pozicija liči, to je da se čovjek samo ispovreće i ništa drugo da ne uradi. Ona jedina tačka koja još uvek svetli na toj srpskoj opoziciji jeste ono što je sačuvano od desnice, čemu nije naštetio ceo trik sa Nestorovićem i ovim engleskim špijunima, a to je koalicija okupljena oko Miloša Jovanovića i oko DSS-a koji jasno vodi nacionalnu politiku, tako da je to još uvek utešno ako se šta loše ne desi i šta loše ne krene i sa tom stranom. No, kao što smo videli, ovde imamo, znači, prvomartovski pritisak koji sleduje pred solar, iako sam krenuo od solara, znači ovo je karta koja ide pre, pa onda ide karta solarnog povratka i to su karte koje definitivno jedna po jedna, sloj po sloj pritiskaju Cirkusa Musliua. Sledeća karta jeste karta koja je nadležna za cijelu godinu. Vladar te karte je Saturn, znači u ovoj sadašnjoj karti imamo Saturn u 4. kući, zato smo izgubili deo teritorije, zato smo izgubili legitimitet i legalitet, zato smo izgubili zakone, zato smo izgubili državu maltene i nastavlja se tako nažalost dalje. Znači šta imamo ovde? Ovde imamo jednu drugu poziciju, imamo Marsa u 1. kući, znači iako je na samom kraju znaka, on je u 1. kući jer je tu ascendent i tu nema dileme, funkcioniše li, ne funkcioniše li. O čemu Mars govori? Pa Mars naravno govori o svim vrstama sukoba i mi se ovde klatimo na ivici jednog žestokog unutrašnjeg sukoba koji ne mora biti ništa
nalik nekim opasnim stvarima, prosto jednostavno sukob principa je ovde u igri i dolazimo do onoga da mnogi od vas očekuju neki novi 5. oktobar i neku novu kvazi revoluciju kakva je bila 5. oktobarska prevara gde nije demontiran sistem nego samo su zamenjene poluge moći. Sve vreme vam objašnjavam da scenario koji sada Evropa i svet rade prema ovakvim državama je crnogorski scenario gde je u jednom dužem periodu demontirana prethodna vlast saučestvujući u svojoj sopstvenoj demontaži. Dakle, Milova partija je podržavala Dritana dok je Dritanovo tužilaštvo hapsilo funkcionere Milove partije. Znači, to će se desiti i ovde. Gledat ćete uskoro kako će da proradi tužilaštvo, kako će da prorade delovi sistema, naravno, onda ne može proraditi ceo sistem jer mi smo okupirana zemlja i ovde upravlja Gauleiter, neonacistički, najvećeg bastiona nacizma nakon Drugog svjetskog rata Sjedinjenih Američkih Država, pa će oni raditi šta oni hoće, ali će mnogi od onih koji su sada neki bitni faktori završiti iza rešetaka, tako da ćemo imati tu celu situaciju i polako će početi tako da se izmiče to čuveno ćilimče ispod nogu ili da se pravi taj odron ispod nogu cirkusa Muslija i njegove vlasti, gde već sada ne sastavljajući beogradsku vlast, konstituišući samo skupštinu koja je ni na nebu ni na zemlji, prosto idemo u pravcu unutrašnjih tenzija, unutrašnjih sukoba i sve više izmicanja tla pod nogama, ali svima redom, znači to što se njemu izmiča tlo pod nogama ne treba likovati, jer se izmiči cijelo ovoj državi, gubimo vreme, nemamo sistem, nemamo pravu demokratiju i služimo kao poslednje gluperde na ovom svetu da nas šišaju, strižu i muzu, znači ništa to nije dobro za nas, nama treba država koja će doneti rezoluciju da je Kosovo okupirano, nama treba država koja će da izbaci nogom u zadnji trap Rio Tinto odavde, nama treba država koja će da sve one kojima je Rio Tinto dao pare ili ti narodski rečeno zakitio ih, treba da pohapsi prosto, jednostavno da se uvede red, da se uvede sistem, da se sklone budale sa televizije koji truju ljude, koji oduzimaju vreme ovom narodu od normalnog života, koji ga reprogramiraju da budu poslušni i zadovoljni robovi. Znači ovde mora puno da se radi. Nažalost, ako mi to ne budemo radili, ako to bude radio neko drugi, on će raditi spram svog interesa, a taj interes se bitno kosi sa našim interesom. Tako da mi ovde imamo, znači, kartu u kojoj takođe drugi ugao drži mesec, znači imamo direktnu konfrontaciju naroda protiv naroda, bukvalno prvo polje pripada narodu, a mesec kad se nađe u 7. kući ono pripadne narodu. Vladar 10. kući Jupiter koji je u biku ni slab ni jak, nije neki pokazatelj preteranog kvaliteta. Ono što imamo ovde jeste sunce koje ovdje uvek ima neki svoj kvalitet, to je ok, ali ne može ga zadržati jer nema drugih atribucija ove karte po vlasti. Noćna je karta, znači sunce se manje pita, mnogo više se pita Saturn koji je opet dosta problematično ovde postavljen. Znači imamo kreaciju nekog Frankensteina, kako sam to nazvao tada u Crnoj Gori kad se pravila ta kvazi vlada, imat ćemo i ovde nekog Frankensteina koji će da upravlja. Odnosno taj Frankenstein će naravno imati svoj spiritus movesa, to će biti ko drugi do Gauleiter Srbije, okupacioni upravnik, čuvar ovog zatvora Christopher Hill i svi oni koji su njemu lojalni, tako da mi kao narod moramo oštro da skrenemo u jedinom pravcu koji nam je preostao, znači ka jedinoj stranci desnice koja se nije ni raspala, a ni prodala kao što su to uradile i kao što je to uradio neputujući cirkus avetnika koji sve ostale vuku za nos, i onda dolazimo do jedne vrlo jasne slike da treba da se dobro grupišemo, jer ova komedija od Đilasove opozicije predvođena dežurnim pajacem, dvorskom budalom Pavlom Grbovićem, na primjer, to je stvarno za svaku kritiku i za svaku sprdnju. Naravno, trebaju nam nove snage koji će rezolutno da donose odluke i koji će da daju rezolutno koje su to stvari, koji je to pravac koji treba zauzeti. Ta priča velika o Evropi, naša lična sramota što mi nemamo zakone bolje od evropskih, nije to teško napraviti. Evropa nije sjajna, ona je u rukama briselske hobotnice koja zarad svoje administracije namešta i zakone i propise i sve ostalo. Znači ono što nama treba jeste vlast koja će da radi po propisu, koja će da omogući direktnu demokratiju i koja će prosto da obriše ove programe dezavuisanja koji su servirani narodu svih ovih godina preko raznih medija, da obriše ovo ispiranje mozga i da razjasne sliku koja je pred nama, gde smo, gde se nalazimo i šta smo.
Mi smo srećna država bogata sirovinama, mi smo nesrećna država koju tako bogato pljačkaju vekovima. Znači nije to izum ni sadašnje vlasti, to još od Radeta Pašića na ovamo je izum, pa preko Josipa Broza pa svih ostalih. Tako da je krajnje vreme da se tu podvuče neka crta. Imamo prilike da se podvuče crta, jer gde god Mars dolazi, to su kratke i jake krize, pa hajde da iskoristimo to, ne bi li podvukli crtu. A ovaj Mars se odnosi dosta loše i na samog satrapa, odnosno vladara ove države, zato što prosto jednostavno ne pripada njemu. Čim ne pripada njemu, znači da je protiv njega. A dokle će to ići? Pa to ide do sledećeg datuma, znači kao što vidite ovde datum 20. marti. Poslednja karta za danas koja nas čeka je karta za april mesec. A karta za april mesec nosi oba malefika na suncu. Što je opet, kao i u prethodnom objašnjenju, vrlo bitna pozicija vezana za zdravstvene faktore, tako da bi ponovo preporučio cirkusu Musliju da cirkus zameni banjom i da se skloni iz cele te priče, da ispadne jednostavno pametnije od situacije, što je bilo jako dobro. Sa druge strane, simbol sunce i simbol vlasti. Zato što je sunce takozvani egzaltirani vladar njegove 10. kuće, Mars je vladar znaka u kome je 10. kuća, sunce naravno uvek kao egzaltirani vladar, odnosno planeta koja se egzaltira u znaku ovna ima osobinu da kada je to 10. kuća opredeljuje dvostruko, da opredeljuje atribute vlasti, znači i po samoj funkciji sunca, ali i po vladarstvu nad kućom u kojoj počinje, pardon, znakom u kojem počinje 10. kuća. Tako da ovde imamo bukvalno dan za danom, zato se nisam pravio dve karte, dovoljno ova karta od 9. aprila, odmah nakon toga, dan, dva kasnije stupa Mars na to sunce. Revolucija oba malefika na suncu nije dobra stvar. Saturnova revolucija su dugački procesi, ali teški. Međutim, kad se nađu dva malefika na istom mestu, prosto stvar postaje neizbežna za loša rešenja. Tako da, ako bi mene slušao, jedan dobar dugačak odmor bi bila prava stvar za njega. Ako mene neće da sluša, što bi me slušao, koji se na to faktor pa da me sluša, kako kaže Bregović, ko ne sluša pesmu, slušat će Oluju, pa da vidimo u kom pravcu će ta Oluja da dune i odakle. Ja iskreno ne verujem u našu Oluju, ja verujem u Oluju koja dolazi sa druge strane. Ta Oluja je nešto što se nama ovde ne prezentira. I ta Oluja je počela već, zato što su planete već dovoljno loše duže vreme da bi počela i naravno u karti cirkusa Muslija su loše i celog njegovog kartela. Ta Oluja se zove Evropski tužilac. Naime, ono što se ovde ne zna, a što mene nije iznadilo kad sam pročitao o zapadnim medijima, je da su počele predistražne radnje u smislu trošenja novca evropskih fondova u Srbiji. Time se bavi Evropsko tužilaštvo i kad dođe vreme, oni će preko svog gaulajtera ovde i ostalih organa kolonijalne uprave to da sprovedu u delo. Dakle, imamo situaciju koja je vrlo, vrlo interesantna, intrigantna i koja vodi ka drugim problemima. U svakom slučaju, ono što je pred nama jeste, počevši od 20. marta, znači za nešto manje od mesec dana, znači stupa nova karta, mundana godišnja, koja ukazuje na izuzetne tenzije i izuzetne probleme u najavi. Sve ovo što sam pobrojao, znači sve ovo što sam je organizovao Zapad, sve ovo što se naš ne mnogo pametni cirkus Musliju primio da je veliki kombinator, on se kombinovao i prekombinovao. Tačka pucanja i point break cijela situacija je bila u Banjskoj. Izbori su samo još jedna sprdačina u nizu koja prosto ne zahteva mnogo ni pameti da se proceni da su tu bili razni prljavi dilovi, jer suviše besno je kidisao Đilas na Jeremića da bi to bilo realno za jednu ovakvu političku situaciju. Tako da suviše naivno su proizvođeni desničari na režimskim medijima, znači ovo je stvarno ispod svakog nivoa bilo i pravljanje Nestorovićevih jahača Zmajeva kao jedne alternative delu nacionalne ideje, ali isto tako kao potkopavanje SPS-a. Sa druge strane, poluge moći evropskih političkih silnika jesu u partijama koje su na vlasti pre ili
kasnije će oni saviti nekoga od njih po svome, a to pre ili kasnije će biti mnogo kraće pre ili kasnije nego inače, jer čim stupi karta za proleće, dolazi znači posle karte za proleće ova karta za 9. april, znači sve se dešava u periodu od nekoliko meseci, imamo ogroman pritisak na državu i na društvo i na vlast i na sve, tako da ovo možemo smatrati oblikom specijalnog hibridnog rata koji je nastavljen ovde posle 99. raznim metodama, streljanjem zakonitog premijera Srbije Đinđića, dovođenjem raznih pajaca posle toga na vlast, mekim pritiscima, tvrdim pritiscima i konačno otpočinjenjem Trećeg svetskog hibridnog rata, mnogo ozbiljnim pritiscima da bi nas uvukli u tu zapadnu trulež, da im budemo jedinstvena linija fronta protiv Rusije, što mi nikako kao narod ne možemo i ne smemo dozvoliti. Naravno, ne nasedajte na Nestorovića prevaranta, znači on je sada u ulozi Kasandra u španskoj seriji, padaće mnogo puta s konja, dizaće se, oslepeće, progledaće i sve ostalo, ali ajde, progledajte vi koji ovo gledate, znači naravno svi osim Nestorovih svedoka i njegovog bot centra koji mi ceo dan sedi na nalogu i prijavljuje ove razne gluposti što redovno dobijem izveštaje, ali po sistemu vuk, ni Facebook više ne reaguje, ni Instagram na te fore, a YouTube ne reaguje odavno, prema tome idemo dalje gde je spasano nema, propasti nećemo, znači spremamo se za nove ujdurme i pobogu ljudi, ajde da se svi mi više umešamo u svoj život, kao što su to uradili naši sugrađani iz bloka 63 koji imaju svoju moju podršku i svi vi ostali iz vašeg bloka koji niste izašli, izađite i pomozite svojim komšijama, odbranite svoj kraj, organizujete se lokalno, mislite globalno i odbranite se. Vreme je za samoodbranu.